Mugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeza kudukurikira umunsi ku wundi. Ni Ishyani News TV aho tuba turi kugaruka ku makuru ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, tukagenda turebera hamwe ikigezweho ku isi muri rusange. Reka makuru yacu y'uyu munsi tuyahere kuri inkuru ivuga ko uruganda rw'abikorera mu Rwanda ruri gutekereza uko rwakerekeza amaso mu bihugu nka Nigeria rukagura ibikomoka kuri peteroli bya Aliko Dangote mu gushaka igisubizo cy'ingaruka ziri guterwa n'intambara yo muri Iran. Dangote Petroleum Refinery nurwo ruganda rutunganya lisansi rwa mbere runini muri Afrika, rukaba n'urwa mbere ku isi aho ibikomoka kuri peteroli bitunganywa binyuze mu nzira imwe gusa. Rutunganya nibura utugunguru twa lisansi 650 ku munsi, nibura 62% bya lisansi ikoreshwa muri Nigeria tunganywa n'uru ruganda, ndetse rusiga rwohereje nyinshi mu bindi bihugu bya Afrika nka Ghana, Cameroon, Togo ndetse na Tanzania. Intambara yo muri Iran yatumye umuhora wa Hormuz unyuramo nibura 20% bya lisansi ikoreshwa ku isi ifungwa. Kugeza ubu 40% bya lisansi iza muri Afrika y'Iburasirazuba iba yaturutse mu Buhinde. Inyura muri Hormuz igiye mu karere Rwanda ruherereyemo ingana 27%, nubwo nyinshi igera mu Rwanda ibanyuze mu zindi nzira. Kuba umuhora wa Hormuz udahora neza byatumye abacuruzi bajya gushaka ahandi ko bazi bicyuha, mu gihe u Rwanda rwiteguye kwakira inama ihuza abayobozi b'ibigo bikomeye muri Afrika n'abo mu nzego zifata ibyemezo ya Africa CEO Forum izaba muri Gicurasi 2026. Urwego rw'abikorera mu Rwanda ruri gutekereza uburyo rwatangira gukoresha ibikomoka kuri peteroli y'uruganda rwa Aliko Dangote. Dangote n'umwe mu bayobozi bazitabiriye inama. Perezida w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda Twagiramukiza Francis yabwiye ibitangazamakuru ko bari kureba uko hakongerwaho u Rwanda rukura ibikomoka kuri peteroli mu kwirinda ko byabura ku isoko. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'abatumiza bakanacuruza ibikomoka kuri peteroli Asimpa, Dr. Akamuntu Joseph, yavuze ko guhura na Dangote bizaba ari amahirwe akomeye kwigira hamwe uko bashobora kwerekeza amaso ibyo bakora. Ku rundi ruhande, umuyobozi mukuru wa SP Habimana Claudie yasobanuye ko kurangura muri Nigeria bishobora kuba ari cyo kiguzi cyaba kinini kubera urugendo. Munyebe twekize ku nkuru ivuga ko uyu munsi ku itariki ya 22 Mata 2026 irindi tsinda ry'abimukira birukanywe muri Amerika ryageze i Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo abimukira bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Nigeria. Nk'uko iyi nkuru tuyikesha ibitangazamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo komeze nk'uko amakuru aturuka ku kibuga cy'indege yatanzwe n'abavuganye n'urubuga dukoresha iyi nkuru, avuga ko iri tsinda rya kabiri rigizwe n'abantu 3 gusa. Iyi nkuru kandi ivuga ko iri tsinda ryahageze nyuma y'iminsi 5 nyuma y'irindi tsinda rya mbere ryari rigizwe n'abimukira 15 bose hamwe. Ku itariki ya 5 Mata nibwo guverinoma ya Kongo yatangaje mu itangazo rigenewe abanyamakuru ko hashyizweho gahunda yo kwakira iby'agateganyo abenegihugu bo mu bindi bihugu birukanywe muri Amerika nyuma y'amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Kadukomeze ku nkuru ivuga ko Perezida Gustavo Petro wa Colombia yategetse guverinoma y'igihugu cye gukora ibishoboka byose igacyura abanyakolombia Leta Zunze Ubumwe za Amerika zeruka kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kubirukana ku butaka bwazo. Mu cyumweru gishize nibwo Amerika yohereje i Kinshasa nibura 15 bakomoka muri Amerika y'Epfo nyuma yo kubirukana ku butaka bwabo, barimo Judge Carimbio, umunyakolombia w'imyaka 42, yavuze ko atatekerezaga ko azigera ajya muri Afurika. Yahawe uburenganzira bwo kutoherezwa iwabo hashingiwe ku masezerano mpuzamahanga abuza kohereza umuntu aho ashobora kubabazwa, ariko ibyo ntibyabujije ko yoherezwa mu bindi bihugu. Usibye abanyakolombia, abimukira boherejwe muri Kongo Kinshasa banarimo abanya Ecuador n'abanya Peru. Perezida Gustavo Petro abinyujije ku rubuga rwe rwa X yanenze mugenzi we Daniel Nabo wa Ecuador kuba yirirwa amusebya mu gihe izindi nshuti ze abanyamerika birirwa bakanda abaturage. Avuga ko iyoherezwa ry'abari abimukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagize ati ibi byitwa gushyirwa ku ruhande, mu gihe Daniel nawe asebya arareka inshuti ze zigahombya abaturage. Abimukira bakiriwe Kinshasa mu mpera z'icyumweru gishize bacumbikiwe muri hoteli ndetse bafashwa guhabwa ibiribwa ndetse n'imiti. Bavuga ko abayobozi ba Kongo babwiye ko bashobora guhabwa viza z'igihe gito ndetse bamwe bagahabwa n'igihe kirekire mu gihe bashaka kuhaguma, ariko benshi muri bo ntibifuza kuhaguma nubwo bigeze guhunga ibihugu byabo kubera umutekano muke. Bavuga ko gusubirayo ari byo byiza kurusha uko ibintu bimeze ubu ngubu. Reka dukomeze ku nkuru ivuga ko igihugu cya Ukraine cyatangaje ko ibitero bya drone byagabwe n'Uburusiya byibasiye icyambu gikomeye cyo ku nyanja y'Umukara giherereye mu mujyi wa Odessa ndetse n'umuhanda wa gari ya moshi mu gace
ka Zaporizhia region bikaba byahitanye umushoferi wa gari ya moshi. Minisitiri w'intebe wungirije muri Ukraine Oleksiy Kuleba yavuze ko ibyo bitero byangije ibikorwa remezo birimo aho amato aparika, ububiko bw'imihanda ya gari ya moshi. Mu gihe kimwe Ukraine yatangaje ko hari za misile n'indege zitagira abapilote zanyuzwe hafi y'uruganda rwa kirimbuzi muri Chernobyl nuclear power plant, bikongera impungenge z'impanuka ishobora kuba. Ku rundi ruhande Uburusiya nabwo bwatangaje ko bwarashe drone nyinshi za Ukraine mu gihe igitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Sezran mu Burusiya cyahitanye abantu babiri harimo umugore n'umwana. Iyi mirwano ikomeje gukaza umurego hagati y'impande zombi, buri ruhande rushinja urundi kwibasira abasivile n'ibikorwa remezo by'ingenzi. Reka kandi tubabwire ko ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump buri mu biganiro bishobora gusiga abanya-Afghanistan bagera ku 1,100 bafashije ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara muri Afghanistan boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo biganiro bije nyuma y'icyemezo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump cyo guhagarika gahunda yo guha abanya-Afghanistan bafashije Amerika amahirwe yo gusaba kwimurirwa muri Amerika. Itsinda ry'abantu barenga 1,000 bamaze umwaka muri Qatar ririmo abasemuzi ndetse n'abagize imiryango y'abasirikare ba Amerika, ririmo kandi abana barenga 100. Ni ikinyamakuru The New York Times bivuga ko Amerika yakuye bariya abantu muri Afghanistan bajyana muri Qatar kugira ngo ibarinde kubera ko bari barafashije ibikorwa bya gisirikare cya Amerika mu gihugu cyabo kuri ubu kiyobowe n'abatalibani nyuma y'ingabo za Amerika zivuyeyo. Washington iratekereza kohereza bariya abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye by'abimuwe mu ntambara n'umutekano muke imaze imyaka myinshi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko abantu miliyoni 8 bari baramaze kuva mu byabo muri 2025, yemwe yiteganyijwe ko bazagera kuri miliyoni 9 mbere y'uko umwaka urangira. Reka duseze kuri inkuru ivuga ko igihugu cya Iran cyatangaje ko cyafashe amato abiri ari mu nzira y'ingenzi y'inyanja ya Strait of Hormuz nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Donald Trump zitangaje ko zisubitse ibitero byari biteganyijwe. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byo muri Iran ivuga ko ingabo zidasanzwe z'iki gihugu zafashe ayo mato zishinja ko yakoze amakosa mu mazi maze zikajyana ku nkombe zayo. Iran yatangaje ko umutekano w'iyi nzira y'ingenzi ari umurongo utagomba kurengwa, ishimangira ko uzakomeza kuyigenzura uko bushoboye. Bibaye mu gihe Amerika ikomeje gufunga inzira z'ubucuruzi by'inyanja ya Iran, ibintu Tehran ifata nk'igikorwa cy'intambara bigatuma nayo ikomeza gufunga inzira ikoreshwa cyane mu gutwara peteroli ku isi. Ku rundi ruhande Iran yagaragaje imbaraga za gisirikare mu murwa mukuru Tehran, aho yerekanye zimwe mu ntwaro zayo zikomeye mu rwego rwo kwerekana ko yiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose. Iyi myitwarire ikomeje guteza impungenge ku rwego mpuzamahanga cyane ku bijyanye n'ibiciro by'ingufu. Nshuti bakunzi ba Ishyani News TV, reka dusoreze amakuru twari twabateguriye ahangaha. Ni amakuru dukomeza kubashimira umunsi kundi ko mukomeza kudukurikirana. Muze kugira ijoro ryiza.